Ngatho cia mwanya nonto bwakona kanyaga kuatana batu kindeto chieto chia wero tha mwanja oni mbeto wa wini wa Kingero. Tukiambiriria ni ati nyuma ya Duncan Boy wa chama cha kazi na Newton Karish wa kiama kia DP ntukuyegoro kwithira bakitherua irwangirwa IBC kwithira bakirwirete kio bunge bwa gishiko bunge kia Bere North County ne Yembo ntukuyerwa rimurwiriete kina tigiti ya kiama kia UDA horo wetwa Leonard Muthende nethirite aikinyithia maratasi yawe ya nomination kirwangiro rwa ithurana mianka IBC na musafara yura yonekete kwithira yue kuchelia metho ya baba ingi. Kongina kuni ati abondabonda bakumantere chialare yeshkone bunge kia Egembe North baichumireti na kwithira betariria matheta yona kurea kwanirwa kwa kimeneria atongeria baraba thurire ya kura ithurano ni kuluku kumanya kiraba kwani uteanilwa kimiradi ya wit na mbere na rero mbario nendiki atongeria ba kwithira bebatitheria kimanto yege license narakaitene kau bethirite bagika thirikari no ntubo ya mweya maumbani yara bethirite bakiomba na kaitene koi bethirite bakiuria thirikari cha county amuna thirikari nene otire bakwithira bagichio mibo kenda kwagirithia miradi ya wit na mbere nkulokine Kalchabare gatutarire chona njire kinyanirite atongeria aba abondabonda kinyabwe barombete thirikari na atongoria bao bathina mbere kurethiria antu ba bonda nonto bwambere kinyabo ibaibumirie kwa wingi kuringa akura na baithagiro bakenanwa abone na igitara campaign no ende mwanka athaino itakabatiganirwe antu ba bikibiki especially mno batu tutumerone wana siasa na reflect ite na mana bare gyo giloka batitona ya antu mno thirikari irikuo bantu atu babikibiki 98% batu atare thirikari kume uru mwanga yanthi lakini namo aburu ari nya twabeta bya karibu na batu batendo to na bantu ende katu kwamua na to migisua tutekoro tumira na reflector ringi to maloi tutekoro tumira na reflector ringi ito tumira na maendeleo kethani ngwase bikibiki kwandaka na champio itureterwe muno bya tukoromba license antu babikibiki balolo akintu kita license kenda tumira thirikari na njira ya atete na seria no tumia seria muhimu baithe tukoromba odu buthiri license setu santu babikibiki kera sombo tutethia na tombo itikirasi kingi no tuyo ana bonda ito tamani itikirasi kingi to sinyangare tolile kinyango isa kuruta ngari setu na license yetu tonele itikirasi bwana mheshimiwa na kuruta nkatho kire thirikari nene wa mwana thirikari ya county ire tongoretwe ne gavana Mutumanto Ethingia no nto bakwirutaniria kwa gutigira akaraiba ntere mwanya baina thiri na mononkro kiba kuthina mbena kuona amaendeleo thai yegro ni ukomeria tarwanda ikarethia kuo bakanda na batona ambabo basumbura mbere ne batekeria batosumbura bonge bobambura kwira ngabezo bara ntoithingia rutero Rwanda kutena barabara ingia kuma rutero Kilera Mea Butubutia na kundugwita Nyange babali kya kwinjwa nyangombi yaeta iteremosoka kona tuna thiri tauni nkola le tauni nkona nekiri kinyama ta kibao tori ata kanya ito tapikipiki sio to boare ndi ote ato to myotira thai kinya tukenda kulamalama kyani ne to kulamalama to kana kinya thenya sio tuko to kana boto sumbura bonge mbwana ngabana ora tukwenda ni ukwira ni masibitari o tunene ari masibitari yeto nikenda tuona ndawa na nto sibitari yeto ya Kilera ina mieri ene ta ruoro thai na ne mwesimu ngabana ito ruoro sibitari u nikenda yomba kutangwe ne nto no yo barete kuma ntwamboi akira ngondru na ntunene mwanka thai ne ingi into kurombe ito ruorerwe ukato dinge to koribo boya ito kona sibitari mutu ate ne ngokwa vieta sibitari la ne ngokwa ito kona mudhara ne raletero masini vieta na tuira miaka nenda rundi to na nonto vieta Kumalare Gebe North Betan Class Chabari
Kongina kuni ati kumane na uthuthuria brabo ethirite bukibwithwa ni kambuni ya Timely Kenya ukonia skuru cia TVET wa nthurune ya Kenya. Askuru ire tongeretie ki Polytechnics ni Eldoret National Polytechnic ikethire kithiatirwa iskuru ya Kabete National Polytechnic, Rio Nairobi National Polytechnic, iskuru cia TTI Thika Technical Institute ikonekane tongeretie ya ithano ikonekane skuru ya kumwa wa kaunti ya Meru ya Karumo Technical Training Institute na kie irana cionekete kwithira chigichio kana kuthara nene kwina skuru ya Nkabone Technical Training Institute ni imwe ya skuru ira cionekete kwithira ikimurikwa na undene kwithira chichiometie. MCA Mwende Ithile nonekete kwithira nendia kiuma ki kambe ya tutam na kwambiriria kumeneria thirikari ya Rais William Ruto Mwenda na atariretie kuria kwanirwo kwawe kumane na mubango yo e-procurement akiwa mubango yo kethira yukinyelia thirikari cia makaunti. Mutugi Karena tutaririe chuna njira ikinyanirite. Mutongeri wa barabani ni kirembunge ya Meru Mwende Ithile na shumirite na rogoro tithire kiara thirikari Rais William Ruto ni kuinyeria no mwanka thirikari cia matura chithe chitumira mutambo jwa procurement akiugetaga riu ritumite kigene gia cherero kuma kire thirikari nene na ko thirikari cia matura chitina kigena monkira na rua na nde akiuga Rais Ruto no kakwenda kuraga thirikari cia matura akimwira kiria batiko thithia ni procurement kirendo angicha thirikari nene na kyokeja kwithira no mwanka mutambo yo tumike kire thirikari cia matura o county ni thire na mutambo jo yonka batu to county government ya Meru ito tha na procurement yetu ito source ta kwende anto baraba formulated that system ta kwende batio batatherie national baku abareho ibathithio bora county ithiru yayo to manage yetu kenda every governor either accountable for his government nawe President William Ruto accountable for the national government no to devolution kokwenda miura mwanka thai utimbeche ire yake county government. MCA Ithile aruga mawira na jarekera kariba wandia we yakithe ati kumenja kinyanira ri kumana gucherro kigena tangerekano akiwa ni untu barabara mbranira rathire kumbikana njere uchiga karachithukangi monkarra mbure gakya gati gakwaga mirandi enge athomba kura contract akarite ngwe atina maratasi contract ya kure wo something else happen so mwananchi nara barabara baita kwithira barabara iti sawa mbure ekiura bethuri barabara iti sawa no ntuba kwitha kwina delay and government in the name ni procurement ekuthithwa muthiene Ithile norotete kinya bunge na maseneta ni kiria kwabakiri bategete na metho bona Rais Ruto akiuraga thirikari cia matura buru na wibukiri na bugua in devolution bokaretie alafu obora seneta atogua anaretete mbecha county neke puretete mbecha na mbecha yukuya chi ya no automatically ni burite kuya ke report rate to shewero reakwari etwa ne mutuge kare Kathoche mwenye mno nontubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu cia weru tha mwanja ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkoloki. Order. Ladies and gentlemen, and the question on the order paper reads: is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM.
rumuri rwa Ameru. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Eco on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Nga kuwatogeni orengi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu tuchokera na riboti ya mwanya gicunji kia mbere kira tubanganiritwe mwandiki wetu wa ndeto Muthuri Murioki kioria gia CDF na rakwithira kimurika kigina akigia CDF kira kionekiete kwithira kina nkuchenio irachumirite. Kigina kia CDF kira kijikireja Constitution Development Fund kiambirie mwaka wa 2003 nyuma ya Mwai Kibaki urawarira icio batatu kujukia utongeria. Kigina giki mondo jwakyo jwari kunganania guntuku ndendene ya Kenya gutigira tuti ucigombuke kinya kimondene Kenya kitiko na witi na mbere. CDF kana Constituency Development Fund na introduce Rais Kibaki in the year 2023 na nenda cover some gap
Gapira Akarion to Boambets mostly was concentrated on the national level. Nande auga MPs to Panankero Saturday Kigana Cambets of Lani, better Bakadi some development in their constituencies. Na it was one that money was extremely effective. Kwa miaka 10 ira Kibaki athandire kigana giki nikio mbere gwita ngugi gutena nkucanio. Kwa kuiga kwenda kuuga kuja kwa CDF ndene ya nthiguru yetu igwachinjirie kithomo na njira nene muno. Wa mbere iratuma ana batari kuthoma parathoma. Number 2 shukuru ciromba gwakwa turomba gwaka irasi bya shukuru turomba gwaka laboratory na kugura indo bira bingi byonthe bya gitatea biendekanaga. Indi nandi kuja kwa thirikari cia matura chatuma kigina giki kiambia kugia nkuchano cha kimawatho. Non tupo mantu ya kwa devolve devolution ikwa karere ka CDF Act nandi yageana utatanishi na sheria. Indi amana bubu kwa miaka 13 nandi abunge ni bombete gutumira kigina giki